Mukama ntukusiima bwekiro kyati, ntukusiima bw'oburungi bwawe, ntukusiima bw'obukuru bwawe, onyumizibwe hebwe kitinisa, omuhangi w'iguru n'ensi, ruhanga w'amahe g'abamalayika, ibara lyawe likuru, ibara lyawe ly'amaani, niwe watuhangire tuli bawe. Mukama ntukugeza ntukwekitinisa. Ai Yesu ntukusiima, ntukunyumiza iwanyakula iguru muno, omujuni waitu agondeze muno yatufeera. Webala ai Mukama, webala bw'okuba okaija kurangira amakuru amarungi hali abanaku, okaija kurangira obugabe hali abasibe. Yesu Kristo okaija kukingura amaiso agaba bali bafira amaiso. Webale Mukama, ab'okuba okaija kusumura aba bali batontuzibwe. Mukama ntukweze kitinisa Yesu, webala ab'okutufeera, webala ab'okumbuka mbafu. Mukama okatuha okunihira okobomezi obutahwaho, nyumizibwa hebwe kitinisi wanyakula iguru muno, nyumizibwa ai Mukama w'abakama, oli ruhango omwomezi, oli ruhango wakyakora eby'amaani mu biro byaitu bino. Mukama ntukwereze kitinisa, ntukwenyumiza ai Mukama. Webala Yesu, webala ab'oburungi bwawe, webala ab'oruga rwawe n'empwaho yawe eyatuhumuza Mukama. Webala Yesu, webala ab'okutwebembera, webala ab'okuba ni mulisa waitu omulungi. Webale Mukama wange mwomezi, ab'okuba oterira omuhanda nambera atali muhanda. Mukama ekiro kyati nyenda kusabira wakumpuliriza Mukama abasibirwe Mukama nisaba basumure ekiro kyati omwibali ya Yesu, ab'okuba okaija kusumura abasibe. Mukama w'abakama bafira amaiso batamanyira habagenda Mukama tibamanyire babuzabuzibwe, nisaba ekiro kyati obakingura amaiso omwibali ya Yesu. Mukama abarwaire niwe omusaho omulungi, niwe omusaho wakira abasaho bona, niwe ogwanya kukiza kandi obokiza tugaruka mu kurwara. Mukama nsaba ekiro kyati Yesu ohikeho awatuntuzibwe endwara omukiza kandi omusumure kandi afuke obugaba mwibali ya Yesu. Mukama abataine rugendo babuzira omuhanda gwokurubatira Mukama nsaba ekiro kyati obakingura amaiso kandi ohange omuhanda iwayangira omuhanda agati yenyaje kutukura batera omuhanda Mukama w'abakama barubate muhanda enyakuhikirire omwibali ya Yesu, barubata mahande nyakuterekerire omwibali ya Yesu. Abakurora orusozi mu maiso gabo Mukama, orusozi oruriheho kandi obatera omahande ogunyakuterekerire omwibali ya Yesu. Mukama abakurora ekihange ky'amaani ekibatasobora kurubatiraho Mukama nisaba batereho omahande oguterekerire omwibali ya Yesu. Mukama abakurubatira mu irungu tibakorera kintu kyona Mukama mbarora omuro gwonka nisaba enjura yawe nyakuhumuza egwe nambera bali omwibali ya Yesu. Teka ya amaizi Mukama mwirungu omwibali ya Yesu Kristo, niwe atekamu ebisaru hagati y'irungu. Ai Mukama kimukoro omusaija ono ekiro kyati, kimukoro omukazi ono ekiro kyati, leka barubatire mu mahande eyeterekerire omwibali ya Yesu Kristo. Mukama baine ebizibu ebitali bimu ekiro kyati, rangira obusinge bwawe mbomezi bwawe omwibali ya Yesu Kristo. Leta obusinge bwawe obukiraho okumanya kubona Mukama neko obusinge bwabo bwije mbomezi bwabo omwibali ya Yesu. Yesu Mukama osemerire ntukwimuja, oli w'amaani Mukama w'abakama, okafa wahombuka, oli mwomezi kandi oli w'amaani omulitwe. Bayibuli negamba niwe kunihira kwekitinisa omulitwe. Mukama ntukusiima habw'okuba obutuli naiwe ebiro byaitu eby'omumaiso bisemire omwibali ya Yesu, obutuli naiwe enaku yaitu ihwirweho omwibali ya Yesu, habw'okuba oli naitu Mukama w'abakama amaziga gaitu gomere omwibali ya Yesu. Sitwagaruke mukuru amaziga genaku mwibali ya Yesu, habw'okuba oli ruhanga waitu ow'amaani, oli ruhanga w'ekitinisa, oli ruhanga anyakuliye ruguru y'amabara gona. Bayibuli negamba busaho ibara eryabahairwe, hansi, okuzimu n'omwiguru erikwingana ibara lya Yesu, ibara lyandikira amabara gona Yesu. Omwibali ya Yesu tuli bobugabe, omwibali ya Yesu tusingure enyikara zona,
tutujuna omwibala lya Yesu tuturogwa omwibala lya Yesu tututerwa hansi omwibala lya Yesu ntwarukire ruguru nk'empungu omwibala lya Yesu nturubata tutukujwaha omwibala lya Yesu ntuiruka tutukujwaha kandi nturubata tutukugwansazi omwibala lya Yesu ntukira abasinguzi ai mukama ntwete ibara lyawe eri Yesu ntwete ibara lya Yesu litufokere kirukiro kyaitu litufokere urukomera rwaitu litufokere obugaiga bwaitu litufokere obusinge bwaitu litufokere okuhumura litufokere omuhimbo omwibala lya Yesu ntwete ibara lyawe mukama wabakama iyo anyaku garamamani ababajwahire tugare mamani omwibala lya Yesu tuhe mukama wangu momezi orugendo ruterekerire omunsi ene itulimu omwibala lya Yesu mukama ntukusima habo kuba barwire mbakira mukama ntukusima habo kuba bahoire mamani mbagarwa mwamani omwibala lya Yesu ntukusima mukama habo kuba bataina magezi noba hamageze kiro kyati omwibala lya Yesu abasekerirwe mukama noba ihayo kandi noba teka rulengo rwamani ababasekerire baja kurora bamanye ngo niyo ruhanga atateka mbantu kitinisa kandi niyo ruhanga atalyanguzi ohure sara zabanaku ohuro kukunga kwa banaku ohuro kukunga kwa babahwirwe mwamani webala imkama wabakama webala ai Yesu habo kwa notugaro mwirisizo lyawe Bible negamba niyo mlisa witu omurungi ai mukama tuizere kiro kyati omwirisizo lyawe nsabo tulise mukama nsabo tuigusa mwibala ya Yesu nsabo tuhobomezo burungi mukama wabakama leta amani gawe leka amani gawe garorwe ombomezi bwito mwibala ya Yesu leke kitindisa kyawe kirorwe ombomezi bwito mwibala ya Yesu mukama abakwesiga tubaswara abakwesiga tubahemukira abakwesiga mukama bali nkorusoze Sayuni tebayihururwa mukama ntukusima mukama habakuba tukutengese bankorusoze Sayuni omwibala ya Yesu tusimbira mwandara enji yetu tujombekera mwandara enji yetu tujombekera mwandara ogu Yesu Kristo mukama ntukusima habokuba mukama abatusekerire ebigambo byabo noja kubibamiza omwibala ya Yesu abatusekerize noja kubaswaza omwibala ya Yesu abatemukire no baswaza omwibala ya Yesu mukama ntukusima imukibonyo mezibwe huro kusaba kwetu kile cyati mukama bainebike otwongereho omwibala ya Yesu mukama bataine otugabire tutungene ensagi omwibala ya Yesu wai mukama abanaku otufole bagayigo mwibala ya Yesu mukama tusabe kiro cyati abarwaire obomezi bwito obuteze mwemirundi 10 emyaka itu akomire mukama efoke emyaka nyingi omwibala ya Yesu webale ai mukama webale Yesu Kristo otwebembire kandi bokubo twebembire tutusoko haba omwibala ya Yesu mukama ntukusima habo kubo twebembire obo twebembire ntugenda hara mukama ntugenda kwikahara omwibala ya Yesu tutujagarukira haihi abaturozere hijo ubaragaruka kuturora tibajja kutumanyirwa habo kubekitindisa cyawe cyamani kizira amirimo y'emikono yeitu mukama ntukusima habo kube kitindisa cyawe cyamani kisirumukire maka gaitu omwibala ya Yesu byone bitukukora mbiroro ekitindisa cya mukama byone bitukukora mbiroro kubungirwa mukama webale mukama wabakama lete ekitindisa cyawe mirimo yeitu lete ekitindisa cyawe bana baitu lete ekitindisa cyawe mu maka gaitu lete ekitindisa cyawe mukama lete ekitindisa cyawe Yesu lete ekitindisa cyawe mbuswero bwaitu mukama wabakama lete ekitindisa cyawe mirimo yaitu lete ekitindisa cyawe Yesu mukama ntwanga kuswara omwibala ya Yesu ntwanga kuswara omwibala ya Yesu ntwanga kuswara omwibala ya Yesu togya kutuhemukira mukama wabakama habo kuba tukwesigire mukama ntwetiwa mukama iwanya kuliye kyo cyoli oli buli kintu kyone kitwetaga niwe ntandiko niwe kumalira niwe businge mukama wange niwe rukomera rwaitu rwamani omwibala ya Yesu Kristo lete ekitindisa cyawe mukama lete ekitindisa cyawe mbomezi bwaitu ekiro kyatereza abamalika bawo mukama baru bate munsi yona balete okukora kurana mbomezi bwaitu omwibala ya Yesu ai mukama ekiro kyati hereza abamalika bawe balete okukora kurana mu bintu byone bitukukora omwibala ya Yesu webale mukama wangu omwezi webala Yesu Kristo esale nehulirwe esale nogihura hansi mukama hansi
kitebe kyawe no twebondaize kiro kyati ntusabe ekitinisa kyawe mukama ntusabe ekitinisa kyawe ayesu leka tugarukeyo mu obuturamala esaala eno leka mukama wange omwomezi ekitinisa kyawe kyoyoleka omwomezi bwaitu omwibali ayesu mukama garaboshaka entekereza yaitu ababaire mbatekereza kuferwa leka tutekereze amagoba omwibali ayesu ababaire mbatekereza kufa leka tutekereze obwomezi omwibali ayesu ababaire mbatekereza kukeha leka tutekereze kweyongerayo mu maiso n'okukura mwibali ayesu tuganyire mukama wange omwomezi byone bitukozere bitasemeriro maiso gawe tuganyire entekereza yaitu tuganyire ebikorwa byaitu tuganyire ebigambo byaitu mukama ebisaliza abantu otuganyire mukama nambere tubalize bitasemire kubaza nambere tukozere bitasemerire kukora ekiro kyati ntusaba otuganyire mukama kandi otubongera omwibali ya Yesu tuoje nesagama yawo mukama tuoje tuihe obyona omusango gwona ogwezira bwekibe kitwakozere omwibali ya Yesu ayi Yesu leke sagama yawe etuoje omusango gwona ogwezire habwe bibi bitwakozere habwe bibi bitwagambire habwe bibi bitwatekerize bibi ayi Yesu leke sagama yawe tuoje omwibali ya Yesu leke sagama yawe tuoje etuye obliki koligo chona ekyo munyanzigwa yeresere habwe bibi bitwakozere ekiro kyati twangira amani ago munyanzigwa mbomezi bwaitu ntutera hansi buli koligo chona mwibali ya Yesu ntutera hansi buli bitekerezo byona ebitali bebwahango mwibali ya Yesu mukama ntusaba amani gago moyarkwera gaijulo bomezi bwaitu amani gago moyarkwera gabungiro bomezi bwaitu mwibali ya Yesu leke kitindisa cyawe kitwetorole leke kitindisa cyawe kyole kwa mbyona bitukora mukama ntukusima habo kwa abanyakwesigiwe tibahemuka mukama tutujja kuhemuka omwibali ya Yesu ntukusima ntukoramya ntukunyumiza omwibali ya Yesu Kristo mukama wetu sabire amina webale Yesu.